He came down and died for me. Hallelujah. Mama bakude ukuthi since wabuya Jesu sibona impilo yakho nathi imile akwendeki lutho ubethe seyaphendula uthi into lenta ukuthi ngibambelele kuye kuthi uNkulunkulu wamthanza live kangaka waze wanikela ngaye ukuthi esikhundleni sekuthi kufemine but wafa yena nganakuqala ngaye seke sizathu lesingenda ukuthi ngihlale kuye ngasuka njani kwenkosi leyangifela esikhundleni sekuthi kufemine noma ngabe bekubabambeke ngavume ukufela. Haleluya. Noma ngabe bathatha mnakethu wathi lona unelicala sifuna ukugweba indili kajele sifuna kumhenga bamise mnakeni bamise wena umnakethu akathi silinde kade ibone ukuthi inkinga latibangele tona angeke ngamfela but isikhonza inkosi leyasifela sikhonza inkosi leyasithatha. That's the reason sivuke ekseni sishiye bonke noma ngabe ubhizi kangakanani sithi ngenxa yokusifela kwakhe siyakukhonza yena. Kukhona konke lesiyakwenza but sikushiya konke sizathu ukuthi safelwa. Basatshintshi lutho asiboni lutho kukhona kanana nawe sitayela khona but wena ngoba inhloko yakhe icinile solubambele kabonakali uthi wena into lengenda uthi bambelele babesithole uthi ngafelwa. Akutole nje kukhona abaNkulunkulu ekseni kukhona abamfundisi baba kemfundisi bonke abakhona abagcotshiwe endlini siyabingelela ekseni bomake libandla lonke ekseni siyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Baba silindele solo emile uJesu solo ngithi uyinkosi akaguquki umsizisi wempilo yami ngaphandle kwakhe angisinlutho ngithemba nami likuye nami futhi ngithembe yena. Praise the Lord. Uvamile ke uNkulunkulu sinahlanisa abantu abethe seyakhuluma nabo axoxisane nabo athi nakabhala Isaya athi uthi leli malanga wotani sibebonisana sixoxe indzaba. Hallelujah. uNkulunkulu wethu uthando. That is why ngawo eMasunday wena show ukuthi uyasigcina ukuthi sitohlangana atoxoxisana nathi ini indzaba. Nanakutheseni soNkulunkulu njalo siyagijima semabhayibhelini ethu hlobo tami encwadini yaMateyu chapter 19 loyithi uyasifundzela verse number 27 noma asivule encwadi yaJohane chapter 6 uyasifundzela verse number 66 uyogcina ku verse number 68. Matthew 19, chapter 19, verse number 26. 27. Petru waphendula wathi asubuke sine sishiye konke salandzela wena kepha siyawutholani. So John chapter 6 verse from verse number 66 uyogcina ku verse number 68. Emva kwaloko labanyenti bebafundzi bakhe bamhlubuka abazange baphindze bahambe naye. Ngakho Jesu wathi kulabo labe bang-12 nine nifuna kunanzeka yini? Amen. Simon Petru wamphendula wathi Nkosi singasuka kuwe siyephi ngoba emavi okuphila lokuphakathe akuwe. Standards
Siyabonga uNkulunkulu wethu noyingcwele. Thank you, Jesus. Sibonga babelivi lofuna kusiyala ngale ekseni. Usponsise ngalo, khuluma ngalo babethu empilweni tethu. Silomele babe silinzele ngokholwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha babe siyabonga. Amen. Lasifunza khona hlobo yami incwadi yaMateyu sithola la lenye indvodza kumbe lenye jaha liya kuJesu lifika liyachaza ukuthi umuntu angena kanjani kuze ukuthi asinziswe. Haleluya. Jesu uyachaza uyachazela ukuthi into eqala ufuna ulandzele yonke imithetho. Praise the Lord. Lithi ngiyakuva ukuthi ufuna ulandzele yonke imithetho but imithetho yonke ngiyayilandzela. Haleluya. Uyabala Jesu sehlonipha ihlelo nyoko ungathambi imanga makhelwane wakho uyabala konke ukuthi ungaphingi ubala yonke nje imithetho singayifaka selishumi. Haleluya. Ithi lendvodza ngiyayena yonke le mithetho. Praise the Lord. Uyabuya futhi uthi ngena kanjani ukuthi ngisinziswe ngoba yonke lento yombalelo ngiyayenda. Uthi Jesu thengisa konke lonako ubethe sewuyangilandzela. Haleluya. Indvodza mfundile futhi sifuna lakaqhubeka la Jesu leBhayibheli lithi yaba very disappointed nayiva lo ukuthi futhi konke lonako enjani ibethe seyanzela Jesu. Haleluya. Lithi iBhayibheli yaba very disappointed yathi iphoxeke kakhulu. Lithi iBhayibheli lasifunza yabethe seyasuka yahamba. Haleluya. Wafela matatazela mfundisi Petro lana wathi Nkosi thina sishiye konke siyakulandzela but question nayo ukuthi siyotholani. Haleluya. Praise the Lord. Uthi thina sishiye konke silandzela wena but njoba sikulandzela nje siyotholani. Haleluya. Praise the Lord. Usho amagama manje mfundisi Petro basekabhuleleki kuthi Jesu simlandzele litino. Jesu simlandzela ngoba khona expectile but simlandzela ngoba ayinkosi. Petro basekabhulelwa lokho. Haleluya. Praise the Lord. But siyagijima mfundisi siyaku chapter 6 encwadini yaJohana makebhemba futhi khona lapha verse 66 sithola the very same Petro because isona sambulo kuthi lo nkulunkulu esimlandzela lo Jesu asimlandzele ngenxa yetino. Haleluya. Simlandzela ngoba uNkulunkulu simlandzela ngoba ngamuyede into tonke noma ngabe usitikile tino but siyamlandzela. Simthola Petro la 66 na ku 6 chapter 6 encwadini yaJohane uyabuta Jesu kuthi nabo labanye bamhlubukile bafana lendoda lena leMateyu lele sithethe tonke tino nabo bayahlubuka nabo efa ukuthi mina ngiNkulunkulu abantu inyama yami nathi ngathi yami bathi sebamhlubukile nilele mthunzi nilandzelelana. The very same Petro bayemfundisa uyavela uthi Nkosi uma singasuka kuwe siyakuphi. Hawu Petro inkulumo uyitshintsha njani ngoba usithatha silandzela sotholani nanyalo sola wathola ngalo Petro but solo uyangilandzela. Iproblem sembonile futhi wena usuyangilandzela ngenxa yetino ngoba nabalandzela wena ngenxa yetino bahamba baphoxeke endleleni nababona into bangaditholi but sikulandzela wena ngoba umnikati wephila ngoba wena uphile empilweni tethu sizathe sikulandzelela sona ukuthi wena ungumsinzisi wetimpilo tethu. That is why wathanda lihle kangaka waze wangena enyameni wethu kuhlupheke emhlabeni uhluphekela thine silandzelela lokho kuthi nasesikuwe wena uba indlela yetimpilo tethu. Kwene njani Petro utshintshe statement ngoba uthe silandzela sotholani. Iproblem labo bese babhulelekile mfundisi naye uyababhulela athi lalela la njengoba sewubhulelekile nami phezu kwakho yowakalibandla nami ngoba lesitini sothi khulumako sewune-revelation sewunesambulo uthi mina ngilandzela ngenxa yetino bathi ngilandzela ngoba nguNkulunkulu umnini mandla wonke. Baningi labamhlubukile ngoba kude labakubonako, baningi labaphelelwe amandla ngoba kukho lakuphathekako. But uthina libandla namhla ekuseni endzaweni yase-Emelo lento yokulandzela
simlandzela noma ngabe into tingekho bathi limlandzela wena lebhulelekile kuthi lona lesimlandzelako ukumsini mandawonye lona lesimlandzelako ukumphilisa tonke tifo lona lesimlandzelako ukumcalisi nemphelelisi wetimpilo tethu udzinga abantu abatombuleleka njalo. The very same Petro mfundisi wabhela ibanga lelitse wabona labanye bamhlubuka bheka kanjani bona bamhlubuka ubonile encwadini yaMateyu indvodza bathi tsenze konke bathi yamhlubuka yaphambana naye bathi Petro solubambelele kuye uthi amsuki kuye waze wambhuleleka kuthi lona kalandzela nxa yetinto wayi Petro qhubekele kumlandzela ngimbonile lwandle tifishi sesizabe busuku bonke sangabambi lutho bathi ngezwi lakhe wathi siye ejuleni sabamba tifishi letiningi lebe sivame ukuhluleka livini noma sitibambela tona thine bathi ukhulume livo zabona ejuleni manethe afune kudzabuka umuntu lonjalo usuka njani kuye ngoba kunemanethe mfundisi lekatogcwala kulabo lebebakuye noma banganalutho ngoba yena seka-provider akaprovide njengebantfu wena tinto teminyakanyaka bebetidliwe sikhonyana tibuye ngelilanga linye emlandweni asiva kuthi letifishi lebatibamba ngoba sekukhulume yena bake batibamba phambilini bathi labo labebakuye nabeba ezwini lakhe kwenteka tinto letimangalisako singasuka kwesiyephi. Haleluya. Kwente njani Petro ngoba encwadini yaMateyu uthi tena sikulandzela sotholani yini wena ulandzele Petro ngoba solo anganalutho akusafuni lutho kuwe sengambulelekile kuthi nanginawe nginako konke nanginawe ngiphelele nanginawe nginako konke lokudzingako nangifuna kuphila kuwe nangifuna iprovision ikuwe nangifuna iprotection kuwe so once ngaba kuwe nginako konke Jesus nginako konke nangikuwe angisasweli lutho nangikuwe liveli ngibona ngathi ngiyaswela but liveli ngaloko mina elinganako mfundisi nginekuthula lokudlula konza konke kunejoy enhlitshweni yami nabanye labanganayo nami angatendelanga yona iproblem mina ngikuwe nawe sewukimi njengoba wena sithembiso kuthi hlalani kimi nami sihlale kini noma ngabe ngicela yini egameni lami mina ngitondela yona. Kwente njani Petro akukho lokuphathekako uyashajwa kwentela konke but solo uyamlandzela isizathu esimlandzelela sona kuthi ngikayeva futhi ngabona kuthi nalabo bashajwa abantu labalandzela yena kufa kwabo kuyahluka labanye labathi hey kumatima lana but laba labahamba naye lesikhathi bashajwa kwentela konke babona lizulu liyavuleka. Kwente njani Stefane ubona izulu livuleka ukuthi ngihamba naye angisuki kuye noma ngabe ngiyashajwa ngecela igama lakhe yena kapotani uba nathi ivina sekufeni. Jesus. Hey. Jesus. Kunencela umfundisi ekuthatha ngivula nyama bebayingcwaba intolo nabachaza umndeni wakhe nakubuya ngemoral service bathi bebahleli njengoba bahleli kufanele ukuthi sihleli siyadla. Haleluya. Emvana ngomuntu omdzala watithulela kwente njani mfundisi labahamba naNkulunkulu kuhamba kwabo emhlabeni akufanele kuhamba noma bembani. Haleluya. Bamangala lapha kagumbi kuthi bakuthatha ukudla uhlele sofeni wamane wathula nje sekasele kangaka sithi sitawuba naye laba labahamba naye labangafundile kuye nekuhamba kwabo emhlabeni afane kuhamba noma bembani singasuka kuwe siyephi ngoba mazo kuphila atholakala kuwe besilandzele ecaleni sithi kunedingo lesitotithola but sabe sambuleleka kuthi nasinawe siphelele asisenzini lutho asisenzini lutho. Haleluya. Praise the Lord. Labahamba naye ayedwa labangamhlanganisi baphelele empilweni akudzingeki lutho
isizathu esenza usibaphelele ukuthi uvule iminyango labantu bangeke bavule khona, uvula indlela labathi indlela isekho khona. Simbonile lo ndlela ebovu bahamba nayo baka-Israyeli abavulela indlela. Kwende njani na wangena nabemgodini otigwenyama ngoba bahamba naye yedwa ehambele ekuseni uthi ngalibandla lelihamba naye yedwa lelingeke namhlanje sangalutho lelinethi labo banetinkinga bateleltalana ngoba lifuna yena. Haleluya. Kulelisuku esiphila kuto bantu betendlini yaNkulunkulu bathi bathatha inkinga. Haleluya. Praise the Lord. Kanti yena uma yena sikuye uyasigcinisa, usiletha amandla amasha, uyasiphakamisa. Kwende njani ngilaba labahamba nami. Haleluya. Timothy kumele phambili ungathi uthi uyodlula njani bathi nawuhamba naye makela Nkosi yena uba indlela lana indlela engekho khona, uba ngumthangu wendlela lapho indlela engekho khona. Ngibane bekacabanga kuthi elwandle ngavula indlela, angekho bekacabanga nabo bese baqalekile bakemfundisi bathi ngoba bebahamba naye akhulumile naMoses wandlela yavuleka la indlela engekho khona, wabaprovide ngemana banda kudla kungekho, wabaprovide ngetigwata ebanda aphuma edwaleni. Aphuma njani manje edwaleni? Ngoba idwala litshe, ulidwala laphakade is the rock of ages. Nabahamba naye uyabanathisa, akandini anathisa bona kuphela, unathisa abantwana babo, anathise imfuyo yabo, konke lokusondelane nabo. Kwende njani bahamba naye? Singasuka kwesiyephi sihamba nawe siyalandzela, sishiye emanetha, siyashiya konke bekusiphilisa, siyalandzela wena. Bathi sotfolani? Ngisengambuleleki Petro nangisalandzela mine kuthi khona into yokuthola lalelanda zona baseyemelo nangilandzela mina ekuseni ngithi ngidalako banento yokuthola mina ngiyinto letino thathani mina kucala ndabethe senibanato letino. Haleluya. Funani mbuso wami bekulunga kwawo konke timvo njengilandzela ngabanye bagama mfundisi nasesinaye siba imagnet my father ngoba yena watu wabakithi tinto titakithi asisagijimisa itinto bathi siba imagnet, siba ne-force of attraction. Tinto titekithi kwende njani sesinaye asisafuni tinto bathi sesifuna yena sokithi sokuhleli kithi sekubonakala yena etimpilweni tethu. Abangane kusikwende njani impilo yakho yabanje babesithole ukuthi sowunaye. Ngakufonela into lomfundisi bathe ndoda benginabo Friday labanye tikhulu bePitori bahamba bacheka bonke abantu laba ngasasayi maparula ukuthi bayaphuma abantu within a year umuntu aphumile ngeparula so ubuyile ejele the very same person. So kuphume tikhulu umfundisi tasayed office tithi titeto cwaninga ukuthi kwende njani babapita bonke lapha ejele laba ngasasayi laba phulwe kusayela maparula ngaphandle ukuthi bathuchaza izathu tawo. So kwezi ma-officials bathi mphathi sitocela uku-excuse kuwo onke lama-officials akho sitofuna leli official leli ukuthi namuhla na-Saturday siyakucela ukuthi libe nathi. Haleluya. Libe nathi. Siyabona unathi tikhulu emsebenzi but sitocela leli official libe nathi kulama-interviews sitova ukuthi labantu kwende njani. Haleluya. Praise the Lord. Uthi nomnyekhelele mfundisi hawu mina ngimlomphathele office labantu ababreak amaparuli bathi mina bangibekela ngaphandle kwende njani bathatha umuntu lomfundisi lokadlanganela into lethi sizathu nawuhamba naye mfundisi wena sowuyikhansela ngoba you have a wonderful counselor. Labanye babuza ukuthi inkinga tasemakhaya uthi nakaphuma kamukeleki so udzingeka abantu abatomnika indlebe lomuntu athi mina ekhaya ngasiboshwa ngahlala 20 years bekune one room kune big house bomshana sebangikhulumela so njengoba bangikhulumela nakathi ngiyaphendula bangiyele office bako report pastor usuyahlupha
una 20 years waboshwa sofuna tolawula awuthi sekhaya labo bakhe babakhwashiya mkhulu singene sakhele gogo la ngezihlale esigibeni so nawuna imfundiso ongayikhansela uyakhona kuhlanza mndeni nalamuntu lona ngaboshiwe kwente njani nawunaye ukususa endzaweni lephasi akuhlanza nemakhosi kwente njani unaye awufundino but sosembusweni wakhe nawusembusweni wakhe babesithole kuthi nemhlangano kulendzawo before uphela mhlangano bathi babesithole siyabona khona kungabaphutha babe kuthi sivale emhlangano ungashongo livi ukhuluma livi linye makufundisi livi bantu bakhulume bonke bathi nali livi lebe silinzele lento lethi solution lomhlangano kulendzawo yaseMelo kwente njani awukhulumeni wena bebakhulumile bonke bantu but sekukhuluma wena because you have a revelation unesambulo uthi mfundisi bantu bathi ngibani bayakhuluma bonke uyabeva bayakhuluma nabasuka Petro uthi wena uMkristu haleluya unglokutshiwa uNkulunkulu ongcwele uthi lokho Petro sowebhulelekile awukhulumeni wena because once wabakuye wena ungakhokuye ngenxa yetindo kunetimvo lobhuleleka tona Jesus but umuntu obekuseni ukuthi yini into leletha la yini ekukhuthaza ukuthi every Sunday ube khona la ekseni umuntu wami namhla ekseni ithi yini ekunikeza amandla ekuthi wena every Saturday ekseni uthi uya enkonzweni emthandazo yini lo itela kuye but namhla ekseni sihlobo sami ngithe ukukhumbuta ukuthi sikhumbutane ukuthi kuye sifuna yena ngoba once wabanaye wena ubayimagnet ekuletha Peter tindo titakuwe ngoba sonaye umnika tindo tonke nawufuna kuphila kukuye nawufuna kuthula kukuye nawufuna kuvikeleka kukuye haleluya kunama wristband mabhanda abawafasa kubantu libhaliwe protection belt libhaliwe anointing belt libhaliwe whatsoever libhaliwe healing belt mabhandi ngetinhlobo bathi bagcina abantu bangakancedzeki ngawo kwente njani sina uNkulunkulu munye lona yonke imisebenzi lokusho nawunaye uphelele praise the Lord hallelujah nawunaye unjani msebenzi ukuye kuphila kukuye hallelujah konke lesilakatelako kukuye but into lebalekile ukuthi sithathe yena athi mfundisi nabemalanga naketa mzekeliso ukuthi umuntu uyahamba yaphesheya uyashiya konke ekhaya uthi lento lokubuya phesheya lenokuthola ukubambile ngilolo bana indoda wayithola kunako konke la ekhaya cebo konke lokucabanga timoto likhaya konke but mnikade mfundisi nakabuya uthola indoda ibambe intsha haleluya umthola ibambe yini intsha lefile bambe intsha lefile ngena mnika ekhaya uthi mina ngimuntu lento sithembiso manje sengiyasifeza ngibe ukuthi wena uthembekile nawe wahlala la ekhaya wangigadela ngakuthembisa ukuthi nami mina ngokuthola ukubambile ngiloko lokunika kona kama umuntu ahambe 10 years nakabuya after 10 years ukuthola ubambe intsha lefile ngiloko lesikonako sibakhola namhla sithi sibambe yena kanti kunezithinto letinye lesithi bambile labanye babambela abaphasi batena abe yasetulu labanye babambele kunye bebakutethe abantu batena abe setulu umuntu lesetulu nemandla kunalona lephasi asifambeni kwasetulu kuze kwaphasi ngeke kube nemandla labanye basenenkhone kukwena kwaphasi utokhona njani kwamba kwasetulu ubambe kwaphasi utokhona njani kwasetulu ngoba mehlakho wabhekise phasi after 10 years layibuya indvodza makela inkosi nakosi ithola ubambe intsha lefile athi nakabuye yena uyasithola sibe kuphi ngoba uyabuya haleluya bathi nabanye bevayisi ayamsteli bathi washetsha kakhulu emfana ngoba bekajoyina intombatana yaseSamaria angeke asabuya bakhuluma i-Amstel nestout yena
wena njani uyabuya haleluya bathi bashumayela bokuqhiliza bathi uyabuya sona ngabuyi bashumayela bobhengu nabomthapho sona bashumayela nabomathothi sona bashumayela nabosithinda bashumayela boba bemfundisi bashumayela kana sewushilo byanini lisuku lelohora lekolatiko bathi laba labasenzini yakhe amahlale balenzile Jesus ngoba yena uyabuya haleluya kungenteka njengoba sikhuluma nje ungenteka afike manje bathi bengothwele umekuphi haleluya singasuka kwesiyephi Nkosi ngoba manje ukuphila tholakala kuwe sivile abantu bakhulu betimpilweni tethu abazange basida bathi bonele kukhuluma wena wathi siye ejuleni sabona ejuleni siphuma leti fishi lesingakaze satibamba nakunjalo nasinawe siphelele sima expect kona siyakwathi doba lesikhathi sedoba mfundisi siyathasati lesizini uthi 15 emini siyakwathi but lelanga leli sidakekile asizange sabamba lutho sibo professor bedoba the professor fisherman but asikabambanga lutho but ngenxa yezwi lakho ngoba sekukhulume wena sesiyawaphosa ejuleni nango sesibambile lokubamba kwethu funa siyete labanye ngoba lethetha lendlela egcwele ngakhona uma safana ukukhumbula ngathwila nasinaye isiphelele sihlobo sami uma bendli ngenkosi ube ubambenja lefile bathi bamba yena nakubambe yena uphephile haleluya praise the Lord nakubambe yena nako konke uba imagneti wayibona imagnet ehambisela phasi akubonakali lutho but nawuthi nawuphakamisa udobela letino kwende njani imagnet ine force of attraction hallelujah but ibandla namhla line force of repulsive athi tikhona ibambelela kulo kwende njani ngabemfundisi sibazalwane ukuthi impilo lesiphilako asiportray yena akekho kithi zathi iminqubo yakhe zathi ukuthi tinotendekaso endlini yakhe but akekho kithi nakakithi yena senadinga lihlukile lithando liba kithi kwenda kwethe kuba kithi ngoba sawukithi singasuka kwesiyephi bavuphila tholakala kuwe sibonile mina nePetro kuthi nathi sidotholani ngibonile ukuthi wena ungulongcwele waNkulunkulu la ukimi niphelele haleluya nawukimi wena uvula iminyango levalekile isiviya bebayifaka ngaphasi bathi wena yakhona kuguqula amatafula lokungaphansi kube setulu haleluya kodwa sebakhulumile baze bakulethe nesitifiketi sebaphilise impilo yami yonke bathi wena wathi wakimi ube mdokotela wabodokotela wende njani konke lokukhona emhlabeni kwadalwa ngimi akukho lokunentulu kwami lokunendeke ebantwini mina ngiyakwenda sombuto solumile into lekunetha amandla ekuthi ukutela ekseni utelana ngesondo kungenteka bonke ukuthi khona ufunako but namhla ekseni ingcondo ayiguquke njengoba yaguquka ngana kuthi nakayeshilo naye bekayothi khalela haleluya but wena tshintsha ingcondo kuthi nanto thola umfana ngiphe mntwana emfana ngitomthatha umnikele kuwe haleluya wathi uNkulunkulu very good so yaqala ngalokubona sidingo ngoba la ithempeli namhlanje lethi ngasikahle nasokukhuluma so mine sengiyitshintsha ingcondo yami ngiyasivula sibeletho haleluya praise the Lord kunezinto ezitivaliwe ngoba nathi attitude yethu toward uNkulunkulu ayisikahle bayakwata phela abazali ngoba batshela njalo umfundisi bafuna ishuma lethi face your Goliath haleluya face your Goliath mtothe Goliath wakho haleluya but namtekseni asathi leketinto tiblokekile ngenxa yetendo tethu sitendako haleluya but ingcondo nabhala apostle Paula encwadini yabaseKolosai ingcondo yethu ayiguqulwe ibe yisha haleluya lakhe bayibhembe yaguquka yabayisha emthandazweni wakhe wahluka umthandazo wathi wahluka umthandazo
nekwenda nekukhuluma kuyantshintsha lona sabakithi asena sebe force of attraction tindo kwethu siyatiyendeka namhla ekseni kunetindo langadenda etimpilweni tethu nasotshintsha ukukhuluma kwethu necabanga kwethu sifune yena kuqala nembuso wakhe konke kuyolandzela etimpilweni tethu but imbuto namhla ekseni yile kutisalelenzayo labanye babe bamhlubuka kwenzenjani tinda abatibonanga haleluya labanye bafuna umshado labanye bafuna umsebenzi labanye bafuna kuphila labanye bafuna impumelelo wathi manini kancane tinda letotingimi labanye bagama nanthatha mina ngingatotonge letindo but problem yenu nitele tindo kini haleluya mina nesitithole tindo ludumo lolileta bani ngoba nolimatela abanye abantu ngato Ake bawathola amathenga abantu umfundisi. Ngesikhathi salomdzala msholozi. La epinara benalomye bapita ukuthi uNkulunkulu wemali. Bekathi nafika endzaweni akhiphe imali ayichithe. Bapita ukuthi uNkulunkulu wemali. Hallelujah. Praise the Lord. Ukhipha imali ayichithe sokhipha mphine webhiki mfundisi. Uyakshaya uthambodobha imali. Uyidobha masovuvukile. Ene bantu bakujabulela lo hallelujah praise the Lord but lona lesikhonza yena akusenkulunkulu wemali uNkulunkulu wetindo tonke ungumdali watonke tindo lana bazabamela igama abantu bathi uNkulunkulu wemali namhla samgijimisa akana lutho bathethe konke njengoba sikhulumula phejeni lapha laba abashamfundisi labelonabo lapha sohlala thukile ngicela nilalise nedwana endzaweni lapho hlala ngikhona ngoba lana ngaphephanga ngiyacela nilalise ulela edwana siliseletu le upstairs laba lebe ngabashasa uyabasaba kwente njani ngoba uNkulunkulu wasemhlabeni nalabe magama sihlobo sami uNkulunkulu basemhlabeni baphelelwa amandla amandla hamba phele bathi uNkulunkulu wasezulwini lona lokaphelelwa amandla lokumnini amandla onke laba babheyena mandla abo nabo wapheli ubanikeza amandla labo labasephelelwa amandla badize njengelikhosi kwenenjani laba labekuye uyabanikeza amandla asaphela khona asibambeni yena thina sibanda konke siphethe sesiyaphelela tindo titakithi thina sihambe sifuna tindo asihambe sinzinza kuphila nabathingalana lophilisako sithi yena kuphilisi nabathingalana lovula amathuba emsebenzi wenhlanhla thina sithi yena uma ubuzana noNkosi uJesu kuyinhlanhla leyo bathi wena silima ngalakalo mnyemba kwegezisa kuphela tindo takho tivuleke uthi sewuledi sihlobo sami noma ungathi ngisilima but into lesifike kimi ukwazana noNkosi uJesu bese sekubale inhlanhla ngoba nabatana naye tindo tilandzela bona basalenzela tindo tiyabalandzela nabayangalana tindo tilandzela bona babona nabanye abantu batakubo ngoba tindo tilandzela bona kwentenjani kwazana naye kuyinhlanhla haleluya nabanye mfundisi batala nelisondo ungabona ungalapha esondweni lamsesi tindo tiyendeka haleluya kumela nelisondo lakho nabo mathonsi ushumela livakela kudzala haleluya lekubhora kanti lelo sisapha nema-generation sisapha nesikhathi nyalo usabambelela kudzala mhlabela mnyembanga lokudzala lokubathi uthi ulikholwa uthi sokusanabo mathonsi ngithi yebo uthi nambe ngithi mvuselele ntenu but into lokucenza amandla uvafaka amaduku mathonsi uvafaka letinye tindo afaka mitswipha kuthi mitswipha njani leti badleteni wenkulunkulu naye but tesekhlile inkosi na litsini livi athi thina sonweni lethu mpostoli wabo live lonke angomuva khuluma ngamaduku kwenenjani bantu bahambisa isonto labo phambili kanti labo labahamba naye bathi laba bahlangene lenzawo le baphakamise yena kuthi lana sihlangene ngaye praise be to God laba bazalana siphe bona laba mfundisi ngiyalo suku umyasho uthi bazalana ngibona ngathi ngaliphutha ngathi
ngathi igama lami seligcwele kakhulu emlonyeni wenu. Haleluya. Lana mina ngisebenzi la. Mina ngifambisana yena. Nangabe ukuthi mina indlela ilungisekile, mina bengithume nguye. Mina ngifasholo, mina ngidlavu, yena usandla. Labanye mfundisi. Thandazele umuntu avuke la. La kumele mvusele phona park lo muntu yamfonele sinemvusele phona park utofakazi. Kuthi wavuka ufile. Nasimele mvusele buga. Uyamfonele babe. Wavuka lapha eMele lapha. Buya into wafakazela. Ngikhuluma ngento engiyatiko la akusinjalo. Akusinjalo. Haleluya. Benamba nge-wheelchair. Ligcobo lama-12 laphakamisa loba unemandla. Mfundisi bamphethe Jose beyasabe ngeJose. Hawu. Lencela vele aphilisa umuntu omunye shothe vele emhlabeni. Haleluya. But laba labahamba naye baba believe likhuluma lencebo lena legcotshwe uNkulunkulu wa deposita lelivi. Haleluya. Baba bhale livi leli lingekholwa kunedingo letendekayo kubo ngoba sebahamba nalelivi futhi bahamba naye uhleli kubo nabahleli kuye kuba le force of attraction uma ngale kuthi abantu batela kuwe. Umntwana ongakathi nenkinga leso lo mntwana ecazule lenkinga baba ngathi ucazule kanjalo lo mncane so ngike uthaka siyedwa kule attraction ekuye lona lemgcolo lohlala kuwe hleli kuye nguye lakhuluma ngasebenzisa yena asifuneni yena embuso wakhe ngoba ntolanzela cha but ifuna cela thina sikhona namhlanje sithi sesifuna wena asisafuni intingo ngoba nasifuna nabafundisi thina sikhona la laba lesebahlubukile uma basibuta ukuthi kwente njani ngoba nabo tinto sokuthi kuba tikendeki kumbe sebona abanye boNkulunkulu labathi bazama kubo but abanye thina simile sikhuluma positive ngaNkulunkulu wethu bayabona ukuthi no kubambelela kuye kunokuphila okuphakade yini esitisa kahle botana yini esithetha amandla. Haleluya. Lana sithethe bhala ithikithi ukuthi nasendlulile emhlabeni ngikhona ukungcwabeka kahle asiteli lokho athi le mihayi mina ngivela kanye neminyaka lesontweni inkinga ukuthi sengifile ngifuna ukugcotshwa kumathusi. Haleluya. Aka uvele kanye uqinisile uthi ufuna ukugcotshwa mina vele ngabhalisa lana sithi kutobhalisa la but sithethe ukunika kwendzawo lona labagcoba lendzawo wathi indzawo yenkazimulo iBethshemeshi le indzawo yenkazimulo labeta kuye inkazimulo igcwala kubo kwente njani inkazimulo ithethe kwendzawo enzelengaka indzawo lenganamayekhoni indzawo lenganamafeni mina nginkulunkulu indzawo engihlala kuyo ngihlala endzaweni lethelelekile but ngivete madami ngoba ngayigcoba futhi indzawo yenkazimulo yile kutisana yile kuniketa amandla kukhona lobokutele na lalela sihlobo sami nabo botele tilo akusindzawo yetilo le but indzawo yokukhululeka ukhululeke emoyeni ukhululeke enyameni ukhulula mbani ngolomnikati walendzawo nasembukele usiniketa amandla ukuthi sipite ukuthi sibafana bakhe asisasweli lutho asisaguli noma ngabe sigula but enhlitweni yethu ngabafundisi sibambe evini lakhe ukuthi eyakhe imivimbo thina saphiliswa depende noma likhona thina saphiliswa asisakontrola pain. Haleluya. That is why family kusho kuthi na uthatha kuthandazelo la khuluma positive khuluma positive ungathi solo ngiyafa bengcolo solibhlungu. Haleluya. Wasebanana wathona imivimbo yakhe sophilile hamba ngokukholwa ukuthi wena sophilile. Haleluya. Madoda belele Peru Jesu uthi hamba nathi bona sabapriesti bayahamba lile phela likapheli. Haleluya. Bathi nabafika wajika munye kwente njani ujike ukholwa ukuthi la bese yakhuluma eliviena tino tiyendeka letikendeke ebantwini.
kuthathiwa sophilile baro liphelile live kakhulu nakuqala ungajiji statement sathi sekuphilile haleluya bafika bathi sesi sibonile lapha ukuthi sophila uthandazele bathi ngena umuntu ngalana lokhona kuyilapha lento le haleluya sathi wena mina ngibele tandla sekuphilile futhi ngathi sebengaqala ukuphila lapha bese kucetshisela umsebenzi owendiwa aphiliswa ngemivimbo yakhe ume kuleli vilelo akhona amandla lenzawo amen nalaphexini futhi labafuna yena ukhona kuguqula amatafula nasekuseni ukhona uNkulunkulu enzaweni eseemelo enzaweni lethelelekile enzaweni lengathi kutalekisiwe nayibuka but uNkulunkulu la lenzawo leyo khona naphexini ufuna abantu ofuna yena nekulunga kwakhe nemusa wakhe abethi sewuyavela laba bafundino into kufundisa abantu bathi thola into diphele laba bagcwele lapha akeso into betikhona mfundisi ngoba into tiyaphela uma tingekhona uNkulunkulu into uNkulunkulu bakufundisa ngabe bonke sihlakatela usosinikile sonke uma ngabe ukufundisa ukuthi lethi unganyathela Sunday into takho sophuma nato ngabe la building ungavaliwe laba building lawa ngabe savaliwe ngoba sonke besothi nakujika nemoto lomnye athi nakajika nephila lomnye athi nakajika nemsebenzi lomnye athi nakajika lokulakatelelako manje lo kade lo ngala uhlola inhlitiyo so bethe uniketa ngokuhlola kwakhe funa yena namhlekuseni ubone ukuthi kude kutoyile empilweni yakho la funa yena namhlekuseni ubone ukuthi kude intimo letitshintsha funa yena namhlekuseni ubone ukuthi simo leshiye ekhaya uthasithola sijoba sinjalo na funa yena namhlekuseni hlobo sami ubone ukuthi le mpilo khona emndenini yena as a mighty warrior, the one who's so creating every battle angeke akulwele ngoba nasonayo balekufundisi ukulwela timbi bantu baze babe bodwa kwente njani na yimfotha yephe namfundisi ithi bisekuphumile yahlasela athi Jehoshaphat mina India mangibe ngetikhali bathi ngila ngendumiso dumisani nine bantu laba batetola nawe babethe sebalwa bodwa kwente njani lo ufune mina ngamlela timbi takhe yena nofuna yena tendlela letivalekile uyativula yena athi dumisani phela ngirawundela iJeriko yi7 nani ngirawundela indizongatobhothomela ngibani ongenda lokho kumfundisi ngoba kekho umuntu onemandla kwenda lokho into ngathi shone phasi bakhona kuwela baqhubeke nendlela kwente njani laba abafuna yena laba intando yakhe uhamba nabo nasetimweni ekuseni isihlobo sami hamba naye ufune yena tonke tilo kuyowendeka etimpilweni tethu nalethi sibona ngasatendeki tokwendeka nesiqiniseko salokho futhi ngiyakholwa futhi nasebahamba naye bafuna yena labangasuki kuye bema noma ngabe simo sinjani bema noma ngabe simo siyabajikela yena uyakhona futhi bonakalisa kubo phela mina nawe dinelitimo letisivelele bathi sathandaza sabona kutshintsha bengasimandla ethu bekumuye haleluya praise eBhayibhelini lonke sinema referral abantu abasitshela ngabo labo ubufakazi bethu athi nakabhala encwadini yamaHebheru athi ngenxa yesinto sabo kufakazi luhla bufakazi elingaka sinesithine methethu singawasusi kuye angumcalisi nemphelelisi wato tonke tinto kwangathi ngiyabona umfundisi sesibe nema excuse ngelanga legcina kuthi ngakukhonza uNkulunkulu ngishumayela ngawe bathe uzakwa kuphilisa athi lalela phakathi kwesinto sabufakazi aphume loyiwani athi mine ngwendeka lokho empilweni yami bathi ngabambelela kuye haleluya
athi nomunye mina ngahlushwa bangithuka nasemsebenzini bangiphetha ngamfundisi bathi mina ngikholwa kakhulu bathi ngayindlela yangihlubula yangenda ukuthi ngihlubuke kuwe kuthi wena bongangimeli phakathi kwesituku sabafakazi aphume Pawula aphume Petro athi lalela mfakazi ekhaya wena wahlutshula indlela encane mina ngiyakwazi ukuhlala ejele mina ngiyakwazi ukushatshwa phakathi ebusuku ngadumisa yena bengekho ngedwa benginasina ngambitha naye uThetho ofakaza kuthi sadumisa yena bathi phakathi kwaloko azange saphelela lapho bathi labasivulela saqhubeka sahamba saye eGreece saya koveta yena uthi ha umatima lobugaka mina ethi ukuthi bangithelele emsebenzini noma baxoxa ngafika mina bathula bathe mfundisi kude labo ungaya khona lanto siphambisa hamsa insabathethu athi nomunye mina ngagula sikhathi lesithe ngagcina ngayenyangeni ngoba wena uNkulunkulu bokangiphilisi phakathi kwesituku sabafakazi kwathi ngiyambona Jobe mfundisi avela athi lalela mfana wasekhaya wena uyadlala wena ukhuluma ngegula 6 months mina ngagula ngahlelwa konke bantwana bami bafa imfuyo yafa umfati wathi wena kwende njalo wasathi uNkulunkulu ufike kube kanye haleluya bathi ngababhelela bathi bangani bami noma bafika bathi kanomoneni kwende njalo ngathi ngiyamathi umhlengi wami yaphila ngabambelela kuye haleluya umlayto solumile uyeza uyabuya uma ngabe sima excuses kuthi siyahlubuka kuye siyahamba kuye ngoba siboni lutho kunemadvodza lekabambelela kuye athi siyabambelela la noma ngabe simo sinjani haleluya praise the Lord athi Petro nakakhuluma phakathi kwesituku sabafakazi athi nabe bahamba sasala thina sin12 wasibuta ukuthi sidlaleleni into leyasihlalisa kuye ukuthi bese sibonile ukuthi singasuka la phandle akunakuphepha ngaphandle lomunye mfundisi lapha ejele uboshiwe wayenyangeni ofulani muthi wekwakha ngibeselani ubuya lebo omkhulu wami babuya khona eMozambique bamnika indekwakha but iconditioner indekwakha ngabe mfundisi every day sinathenga ithuba phakathi ematamatisi lahlala se kanye nenyanga uyakhuphuka nabakwakhe bayalele ikamero le akubonakala idindo lapha ufika phela amatamatisi eksena kavuka awekho amatamatisi bayekolala le inkonzo bayibambela lehlala khona babeka khona amatamatisi lo mtsana uyaboshwa uthi uyangala ijuice bambitile usayo wakhe ipassport expired engodwa bambopha nabambopha bamletha lapha uyahlala iviki njengo procedure court uthi 7 days uyahlala after 7 days bakupite bathi uyifuna ibail na uyahlala iviki into takhe yamekela iviki lesithu uyabuyela ekhotho bathi ibhela uyitholwe uyiflight risk ungabaleka awuna passport uyabuyela ejele size sikhulume icala lapho ungena njani evela lapha abantu unganayo ipassport diyajika tilo mfundisi diyakhuluma wena uyajala ejele yena ijayile Lekina wena mfundisi tilo kwamathanga kwelo kwamabhathanati uthina sibona amabhathanati libe kahamba nawe eJuzi ngisho ukuthi rally lekuva sifi voice iphuma lapha wena wewaja yena idinchumo lijayile nakathi ufaka kudla mfundisi ufaka i-otel lapha ejeleni sisu sivaleke afake kudla kuphume lesisu kahle simbona so batatatela sebaya kabo homa phase baya magistrate kuthi lo muntu uthathwe yena yedwa ahambe bese shows bomb lahlangane kweboard ngoba uthe ngathi sasaba ukuthi lo muntu akafanele ejele lo umsebenzi thinta laphethe bantwini haleluya thinta abantu tenjani tiyahlupha haleluya praise the Lord utawahamba bathaphenyane ngiyophila but na ubuyele eshobo sami ubuyele thinta tohluphesa umndeni wakho bathi wena babanike ibhida uthi kwendani yekuphilisa singasuka kuwe siyephi siyahlala basengathola ngalutho ngoba siyathi sinawe siphelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha.